Naga jing Sdang ban maramot ya ka Surok naga Shnong Pdengshakap hadu Amlarem West Giant Hills District kabadan 10 kilometer AA bat kabalamang pisa da ka Sorkar Jilla ha ka jinglut ka bapraklur tingka ha ka khan rutari unailar ar hajar pusan nakaliang ki Waheh Shnong ki laipun rutli ki Shnong ka war is ki bahab banyak lingba ka ni ka Surok ki Ïakynduh bat uba Friday hing Contractor bat Pyntrei ya ka ni ka Surok ha ka jingelang Malapanlong ha community hall Pdengshakap. Ha kanika sngi la idon lang da udoloi ilaka sat pator uba daman lakasyang kinong ilam Shnong makentup ya uba ki poshna. Waheh Shnong Pdengkarong uba dairu unong aibut ka senjuk Waheh Shnong war jantia. Uba compare poklong secretary senjuk Waheh Shnong Amlarem subdivision uba dairu Waheh Shnong Amlarem uba savio buam Waheh Shnong Pdengshakap uba lamdibok sumer Waheh Shnong trangblang nalor ki weipan. Nakaliang uba Friday hing ha kajing ikren bat ki Waheh Shnong ula kentu yaki bannya trei lang na markat dang ya kajing trei kala ban mi kinu ki jirwet ne kajing thut jing bakala bat ban kentu baki dei ban ai jing pentip shwa shu da ka bukular ban trei bha ya ka ne ka Surok. Bisa ki shwa tak kami keseruan wat ini untuk poros kita kami ya siap baik. Pak ini Surok kerek shwa mesin. Jadi dia sang-sang dari kami dekat dengan dia kuat. Ayo kami. Waduh, tak berulah sama diktir. Ki Waheh Shnong ba ajing kren ha ka sngi ki dapen pau ka jinglong kloy banya trailang bat kontraktor bat ban kentu ya ki para nong yalam Shnong ban ya pet ngor lang halor ka jing Pyntrei ya ka Surok. Wa nang kong ya ka Surok tak siau komen sibun na kaliang kontraktor yang iu ma Friday hing untuk de dep uya slok uya pensiau da kanau wa kani ka sanction da hapo praklur wa ukrek le hapo ka 10 kilometer Amlarem cheni Pdengshakap wa ya kani ka sanction da deegi da chikut kemo usiang ya kani ka Surok mat ka wa nalor itanu eu karong ni ba te I da cheni ha ka jing klam mo kontraktor te siango e kuble yo MLA yang malak kemen remboi UMKM yo local MDC yang ni tok dukat dia kani kermen dang wanra cipun ki skim giwa dang yo ha kani ka than ki wada dep so pengkrek de yu yo klam kani ka Surok tok da slim de yo luti ne ka sngi siau kemen wa de yo kontraktor wanra uya cemi wa pa konwin ni kani ka jelang ha kani ka Shnong ni Pdengshakap o man ka wi ka Shnong ka wa tok ka sentar yang kini ki ka waris konvensi wam tol edu ka waris le demiat kini ka Surok to chadu chaita cha is jantil chadu cha borkhat chaing karya to wan gini ka Surok man ka jingkar khuba nei bah kalai kawan yang kini ki pajba khamtam hai por tlang hai por yor wa yo chem jing ulai wan ha ka sitam ka saja yang kini ka Surok te ngam yo kalam chibun kwai ba u ka jing chenia ne ka singi de chemi nadu ki Waheh Shnong waro udaloi wa ki riu rang ba yang nang kani ka than yoluti wa kani ka Surok ulai bai renti ka jing pengkrek uma to ya krek lang cirup wa kat wa ye to speed ka krek ni ba yo rap suk ki paj ba ha kalai kawan kat ta kentul ya ki chong ki thau to ki wa to akani ya paj lang ya krek lang kat kam kani ka sanction order ko da pensiau kontraktor to ya ka jing ya krek lang ka ya snok ti lang porok ni Shnong bom hoi em kawan ka jing snyau ko to ya snok ti lang wa kani ka krek to ukrek kat kam ka section order ko de ki lang ba kani ka section ka wo krek lem to de ki mesin kat kam ka order ko yo to ukrek de ki lokal ki labor ki yang wa de snyau tu te ikarpat yo kontraktor wo ya rap bu ye krek ki lang ye kini ki lokal yang kham tam kini ki Shnong ha kini ki por ki wa wan ka jing kerdu haka krek ki yang kipat ba kejimut wan ini ta kuai harangkat de wo kontraktor wada yo ya kani ka kontrak yo kiu ya kani ka Surok ka wajrong 10 kilometer na do na Amlarem chulu chini Pdengshakap wa kwao ya sli ya slok chwa wa ki Waheh Shnong yang kani ki Shnong ki wahap hi kani ka thau preu wa kwao pan ka jing kerchan lang nakaleng yang ki Waheh Shnong yo elang ka ti ka diang ti ka mon ni hachwa ukreu ya kani ka Surok wada liang yang la kamu sunjuk Waheh Shnong pensiau le te siau ngu khamtam yo local MLA yang wada ile chitom yo penyo ya kani ka skim
yo ai kan ni surok kewadaman ka kawara the slam hi wa sa ten ga rai hari ka kenti lengba ka jing yelek stom yang local MLA yang i le yo ka tu so penchna yo penbha penmiat ya kan ni surok ta sngau komen le cibun wa da kit chelang nakaliang yang kontraktor le yo yawan langu chagani kathau yo convince langu ya i kini ki Waheh Shnong woro yo ya bental langi wa chua kreu ya kini ka kam to yo pai ya seli langi yo e langi ketika diang ketika mon kenang wa ya kini ka kam le yo lai bai lai renti ha nakaliang yang i le kentui wa karpat i le yo kontraktor wa la kiwan kinong kre yang kam tam yu ong i ki barjella wa chua wan ki chaini yo yele chtomu yo penbiang chua ki kot ki sla yang ki kamuto ki suba karpat ile yo kontraktor yo pai langu ye ki ni ki nong krek yang wa hejui por le karpat i nakaliang yang juk Waheh Shnong wa yo eki ekhan langu ye ki ni ki nong chong Shnong yang ni ki than no du na Amlarem hadu Pdengshakap kam tam ye ki man bei kam ju le ye ki man pa ki khna khro wa de yu ka ni ka prathai to ka wa dukhi dukhan wa lengba ka jingwan ka wi ni ki project yo chnai ni surok wa kat yu dang ye dang la hi ki bru yong i le yo eki ekhan langu ye kini kinong chong Shnong yong kani ka than ka yong i ta dui ni kantin na kaleng yong i kit bok kirwiang i le yo kontraktor yo khiu de miet de wo pha khnang wa kani ka jingwan yong kani ka project chini yo man ka le ka jingman toy to du kat yo hi kam kontraktor re ye kinong chong Shnong yong kani ka than kham tam yong kani ka war isi woro ka wi na kaleng kontrak khut ui ki rongba na kani ka than ka jing thmu yang kai to wa kaleng kontrak kwa oi ka lang ki Shnong ba hewan wan batau kam ka Shnong ne hewan wan bantai wa ye bhat ni surok yo klam le yo operasional wa in kaleng i man kaleng ki rongba na ka than i kwa wa kani surok ko chna ma kontrak ka to man ka ko miat yo penam kam ka ha chibun tli kisnem ba kemen skem na kaleng yo kontrak yo le bha kot kam le em ko jing kolar ne wa to kat ba yem yo miat wa ne kat piem yo pen bhau jing kra Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya